Assalamu alaikum cemaat. Qanaysizlar, жақсыларбы? Kechki savdoga bereke cemaat. Şu sandığı satığa çıkıp atat. Көріңіздер, 3-cü balası torpoğu erkek. Maki. Ençi bab öte zor үй satığa çıkıp atat. Budjetный variantta. Көріңіздер, сын sıfatı öte zor. Torpoğu erkek. Жаш mal. Көріңіздер. Maki torpoğu dağı dengel torpoğu. Sağğanға öte жоғыш. Maki. Soskaları dağı öte zor. Maki. Төрт жақты қарап тұратыны. Сауанға жоғыш. Сауытта көшетөйді азыр. Сай бер. Күншілістары өте зор. Ақлар сау қой. Күншілістары өте зор. Бұл. Енші бап өте зор мал. Шу малды көріңіздер. Торпоғы еркек. Басы 175 000 сом. Az maz kemi var. Dastavkalar var. Adresimiz Kızılkaya Karavan'da. Ençi bab öte zor mal. Şimdi körgözüp alın. 6 tişten 8 tişke öte otat. Maket orpoğu. Erkek. Maket iş. Teşekkür yok. Bu şu mal kimge kızık bolsa sala öğrester cemaat. Görüңүздөр. Ençi bab öte zor үй сатууга чыгып атат. Жоғыш. Öte xorom al. Görüңүздөр şu malды.